Mothoeso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Tonakgolo o buisane le baeteledipele ba madirelo ka ditshono tsa go dira botsalano go godisa ikonomi. Mo go tse dingwe, Lefapha la Thuto le etetse lelapa le sekolo sa moithuti yo tlhokafetseng kwa Mahikeng. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Tonakgolo ya porofense ya Northwest Lazarus Kagiso Mokgosi maabane o buisane le baeteledipele ba madirelo go buisana ka mafelo a go ka dirisanwang mmogo mo go one go diragatsa ka katlego le ka botlalo melawana ya puo ya botlhokwa ya porofense SOPA ya 2025. Seno se file puso ya porofense tšhono ya go batlisisa maano a ka thusang ka kgolo ya ikonomi ya porofense ka go tsepamisa mogopolo mo dikarolong tse di botlhokwa tse di akaretsang meepo, temothuo, madirelo, bojanala, ICT, engineering le kago. Tonakgolo o buile seno. Gathering. We are hosting this initiative at the backdrop of a number of challenges impeding our development plans. Economic growth in this country remains very sluggish, and it is estimated to grow by just 1.6% this year. This situation is further exacerbated by the high unemployment rate in our province, sitting at around 52%, with half of the population inundated by high levels of poverty. Distinguished groups such as women, youth, people with disability, the rural poor and the unemployed, where there is vast economic activity such as mining, continued to be at the receiving end of low income levels and inequalities. Ladies and gentlemen, today is a culmination of our ongoing efforts by government to solidify and strengthen relations with business, to envision a province where our people can see their lives changing for the better. But critically, to foster relations with all stakeholders in finding solutions to matters of poor infrastructure such as water, energy, and roads. Last month, I tabled the provincial policy statement where I was frank about the high levels of poverty, unemployment, and dilapidating infrastructure in our province. I equally listed the intervention measures we were employing in lieu investments to resuscitate our ailing economy and to address infrastructure backlogs and create jobs. The measures are centered on key priorities of the Statement of Intent by Government of National Unity through the implementation of the Medium-Term Development Plan, our MTDP 2025 to 2030, and they encapsulate the following: driving the inclusive growth and job creation, reducing poverty and tackling the high cost of living, building a capable, ethical, and developmental state. Mo go tse dingwe tsa mono porofenseng, Lefapha la Thuto la Northwest le etetse lelapa le sekolo sa moithuti wa Mophato wa boraro maabane wa sekolopotlana sa GJ Podile kwa motseng wa Ramosadi kwa Mahikeng yo tlhokafetseng ka Labotlhano wa beke e fetileng. Go ya ka sebueledi sa sepodisi Colonel Adel Maybeck, gato mosetsana wa dingwaga di le 8 le kgaitsedi wa dingwaga di le 10 ba ne ba ngongorega ka ditlhabi tsa mala kwa sekolong mo mosong. Barutabana ba ne ba isa bobedi jono kwa kokelong ko ngwana yo mmotlana a neng a tlhokafala mo thapameng eo. Dipatlisiso tsa ntlha di supile fa basetsana bano ba rekile di-snack kwa ntlong nngwe kwa motseng pele ba simolola go lwala. Maybeck o netefaditse gore mapodisi a Mmabatho a simolotse dipatlisiso morago ga loso lwa ngwana. Re diwetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Puso e amogela diphitlhelelo tsa sešweng tsa patlisiso ya Intel Point
e tsayang Aforika Borwa jaaka naga ya bobedi e nang le batho ba ba itseng go bala le go kwala mo kontinenteng ya Aforika e supile selekanyo sa ba ba itseng go bala le go kwala sa diperesente di le 95 ba dingwaga tse 15 le go feta. Mananeo a Aforika Borwa a tlhabololo ya bana ba ba potlana ECD a nonotshitse ka go dirisa mekgwa e gaisang ya boditšhabatšhaba go tokafatsa go ipaakanyetsa sekolo ga bana ba bannye. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Ditlhaselo tsa difofane tsa US tse go belaelwang gore di ne di lebagane le motsemošate wa Yemen o neng o le mo diatleng tsa marabele go kailwe fa di bolaile batho ba le 7 mme tsa gobatsa ba le 29. Taolo ya sesole ya US Central Command e laolang ditiro tsa sesole sa Amerika ga ya ka ya dumela gore go nne le ditlhaselo. Dikutlafatsa tsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Lefapha la Tlhabololo ya Ikonomi, Tikologo, Tshomarelo le Bojanala le Lefapha la Melawana ya Nnotagi la Northwest le ne le tshwere dikopano tsa go tsereganya le batsayakarolo ka molao wa laesense ya nnotagi wa porofense maabane. Dikopano tseno di tshwaretswe kwa ntlwelehalagaleng la setšhaba la Zeerust le la Ratshedi kwa Mahikeng ka nako e le nngwe. Batlhankedi ba lefapha, batlhatlhobi ba nnotagi le ba ditirelo tsa sepodisi ba dira mmogo le batho ba ba nang le dilaesense go anamisa ditlamorago tsa molao o mošwa o simolotseng go dira ka tshimologo ya Moranang. Re di wetsa fa tsa kgwebo mme re tswelela pele ka tsa metshameko. Motshameko wa rugby wa boditšhabatšhaba o boela kwa Eastern Cape mo kgweding e tlang fa lebala la metshameko la Nelson Mandela Bay kwa Gqeberha le tla bo le tshwere Rugby Championship Under 20. Kgaisano ya bobedi ya kwa borwa jwa lefatshe e tla kopanya dinaledi tse di gaisang tsa rugby tsa Aforika Borwa, New Zealand, Argentina le Australia le tse di tla tshwarang ka tshimologo ya Motsheganong fa tlhola malatsi a le 6 le a le 11 kwa Nelson Mandela Bay Stadium. Mokatisi wa Junior Springbok Kevin Food o ne a supa fa itumeletse go tshola sejana sa rugby sa U20 mo Aforika Borwa jaaka ba ipaakanyetsa sejana sa rugby sa lefatshe sa U20 kwa Italy. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Cricket South Africa e itsisitse tirisanommogo ya dingwaga di le dintsi le Suzuki e leng go tshwaya tshegetso ya ntlha ya Proteas go tloga ka 2020. Ka fa tlase ga tumalano eno Suzuki e tla dira jaaka modiri wa dijanaga wa semmuso wa CSA le modiri wa ODI le banna le basadi wa Proteas. Le fa Cricket South Africa e fitlheletse dilo tse di botlhokwa ka go fitlha kwa makgaolakganyeng, mokgatlho o santse o tshwanetse go konosetsa tumalano e kgotsofatsang ya tirisanommogo. Tla jaanong re di wetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Tonakgolo o buisane le baeteledipele ba madirelo ka ditšhono tsa go dira ka botsalano go godisa ikonomi. Mo go tse dingwe, Lefapha la Thuto le etetse lelapa le sekolo sa moithuti yo tlhokafetseng kwa Mahikeng. Re di wetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke o Tshepile Mokate, mothweso sala sentle.